Sunod Bible puthi pun paham. Kasi lagi po sola cici cang ating 11 kali kon sola kali kami. Ar unige emak ko atong ko do apostol ko men kate atong ko do nabi ko atong ko do bhage somba da tir ko atong ko do gupi ko an cici ko men kate sabda kami lagi sunod ko kulihat kurang tiye sapraw ko mente masya hormo benaw rakabo lagi abu joto ko ke patyo ria ar isor hopon badai orom ria mido re auribun setero habi pura hor habi masya ria kurang ria haratal jokhate habigi jemon al do gidra alo bon tahen geo ko lika sokojo kan al onte note uchur bihuro kan signat ria mit ke mit hotete hor koa ere lipute gulam ria bhat leka tia siang tege बीच कौन दुलार सरिया सेनुआक ते सनमा रे उनी से कुन हरा इदीमा ओकोई माथा कन मिताप में मसीगे उनी होते ते गोता हॉर्मोते दो जोराव मिदोक कन आतोल मिदोक कंते जतोन सिर को रिया गोरोते निमित हॉर्मो हटिंग अपन अपीन ओत रिया कमी लेका हॉर्मो दो हरा ओचोक कना दुलर रे ओना बिनाव रकाबो आमेंते नुआ सुनत बाइबल गुण पढ़ाव के तुनाने ईश्वर बराबर नीतो पास्टर सर्कल सेक्रेटरी गुण दिलावाया जतो कोई मांग रहे अब एनसीसी जी ईश्वर बाबा सहायता ताइमा आरती नडे बन जराव में कजत कोई से खन जिसु मारन निक समय रे नवा पास्टर रा खबर बुन अंजमा यूट्यूब रेवरेंड पीसी लाल सिरिया पुरिया और बाबा को पीसी ललटन पुरिया और गोगो पिलल बुat साही उन्हीं दो ये मालूम तेरे बनया जन्म तारीख 30 जून 1992 रे जन्म आकाना और उनको दो पुन पुया को और कोड़ा दो बिग कोटेन दिया और दाउर कोई व्यक्ता रे को ताहेर कना पढ़ाओ तो माउंट कार्मेल खन मैट्रिक के पास करा और इंटर तो सम पोल्स खने पढ़ाओ करा और बीएससी तो पीयूसी पशुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज खन 2016 साल में पास करा और 2017 खन 2021 बछर भितरी रे आइजन थियोलॉजिकल कॉलेज रे पढ़ाओ किदा और 2021 रे सेनु सभा 98 थाव रे प्रो पास्टर कवि लगी ए आकांक्षी दिया और 2022 और 2023 साल रे दामदेव पास्टर सर्किल छिमताम प्रेसबिटेरियन रे प्रो पास्टर एक कवि किदा और 2024 बछर रे चलतलांग पास्टर सर्किल रे ट्रांसफर की दिया और 2024 सेलू सभा रे काठीकोट पास्टर सर्किल रे कमे लगी और देन ए दोहो की दिया नौका लिका नाव पास्टर खबर दो मिला
Adi sarhaw. Daya kate Pastor Circle Chairman tinggal tabun. Noi aboren boyha Reverend Fellowship puyedu aperen pastor hoyo lagi sinot doho akada raska selek pe kami goroai gia. He lần to lên cầu sản hậu khô bùn giống ta ca gần phạt siêu rong ta kinh cần đầu thong puyang Prabhu ar mandere kwa sabaya do akadi do raska salang le kami guru kaya. Adi sarhaw. Jatuh hormat dewa. Boyhaku nuye goren dularia boyhar dengan isilar nasihat puyedo. Buat sinon sabhae bachau akademika katikun circle pastor kami lagite. Prabhu Jisu Masih mandir raja al mathan tunte bondo kedikan. Sewa kami joto rokoma re nawa kami borwai lagite nyota ete kada. Nuye boren boyhar boren isilar puyedo. Noa circle re lagite bodan sedere lagite Prabhu boranya. Amen. Dulu kabun. Nito sering saya ikut sahau sering bulan Jumat. Ketika pastor Circle sering pun dengan kuat.
गुरुई जोतो लेकान होरे मंदिर बैसी लता रे सरिया रे आयुको आपे तला रे लतु खोजो कांदो कान को दे सेवा कमी आये हुयु मनवा हुपन हो आई सेवा ओजो दो वाय है लेना सेवा वाको आर आई माहौल को बंछा को लगे आया जीवन होई एम केदा ईश्वर समांग रे आर जीवित आर गोई को जीसु मसीह समांग रे दो दर्शन आर दिसम को ठेने सदर एना बदाई ओचोए ज्ञान कथा तो लय आकोपे ओक्ते आर बिन ओक्ते रे हो इना कथा दो बांग लय अपे कना मसीह दो प्रभु कना मेंते इंग लय अपे कना जेनिस खोज लगी खोजों एकेन खोजों कोई सहोदा गुनगुनाव जहाँ कथा रोर जतो होर को लगी बेनाव आकना मेंते उसको कोपे प्रचार सिग्नत को चे आकोपे कुरुमुतु जोंग में जेमन ईश्वर समारे बिदाव तरहाउ एम तिलु बै लजाव ओचोक कामिया सरिया रिया कथा ठीक तेये व्यवहारत कानिके आपे तलारे ईश्वर रेन होर को नेल कोपे लोआ दो इना कमी kana mente do ba isurat katha usarate pasnoa lagite okape parau akan una yatepe raja kana mente alo jemon biswasi ko lagi namuna pe huyo sewa kami pe nyamaka prabhu sekhon ona badhao pe usiaro pe सेवाय लगी प्रभु ए हो अकवत पे लेकिन जहाँ उगते लगे ये रुखिया और ए आयुक पिया आमेन पास्टर नपुई बच्चू पे ही अने पकिया तो शिलते सदमें बुआ सैते रिंग तो ले दिचकते इंथादा चोहरते शों तुआर हमोते Krista taksa di kuitlinte ayan ko na huaya unzong zong kan lai lai sakte kong tin re nga kong sang ro re lam di nai ko te yani inzinga milian ni du piang chu rombol tua ongzo kurani mishing fa pa mi ko rombol saka turin harokal wa rombol sak tur le mi tam tak Lanan anun pezok turin lokal anisi pathian mit mulai minung le mithi ngai tu Krista Isua mit mua chuan ai na le aram chalin chanem ngai takin kashiat tia che thu chu shel ro akuna te akun lowa te po beizel ro mani thu kan shel si lowa Krista chulal pa ani kan shel zok chinani Hill the trong try the shim te trong try sak na te lom thu soi na te ni zong tan siam sak turin ka fuya che thu shil te zirtir te bero na thok tu ta thu fel ta ka hom chu zak turin lawangin pathian ngaya tha in em tir turin chanim nai ro injinga pathian pol ho chu en ko ro ti tur ani awangin lovin pathian thu anga chak chung zokin in chan te chunga in tilal heklovin pol ho enton natan in siam zokin oro rombol na lamba ai bukha ten purin finkuro arombol tura ko tu chelalpa ngei chuan englai ko in vein botimin foizel chose amen Nito abulen Roa Pastor pun Delaware Udisai Khon atau kata pun Luar Unachuan Pastor Thandena Trangin Tusoi Mai Khaku Jodoh mo Jisu Masih Natum te Johar Abe Kana Boina Hetai Muna Lokal Songsong te Sebaik si baikan buk sewani ni Boina kan Pastor te Purba de Sumpuate le kan missionary Pusande de tai puna local tipo kabangin long through soi pamani Hingga de hekan dito binami missionary ko
apa ni pin jaga kon hekan pastor ku garajan cuma program de sanam ku ise koi ai mai sarau với là hiền gì mà hiền nên nó mà đi trong nghề à hẳn trong à đồ thủ đen hẳn sợi thể cái dạng đấy mà Ingin dia api tala dia api bahasa dia naron sanai dia dengan và hiền thì mình chẳng quen à cho tiền quân du ở thành đất tù ra ở bề xe đi juga dalam testimoni dia isteri merawatkan api ku tala dia api bahasa dia lain dari anak. hiện tại hôm nào và hiền thì mình còn ta thì cả lỗ đấy mà Ini api ku tala dia wajarkan dia isteri dia baca ketegukan dia anak nanti resmi itu. thì tốt số và hiền ta là bề xe tù rin cả rồi nhìn bề hết đi Artinya hari dari hari kemudian cho tiền tù dồnกันสบายthì tốtกันsửa đó này ada orang jika kita kemudian in har sat na te maman na te meron be she lo ula Jangan lupa muskil api telah dihadirkan lelai alupe lajak. kan thia mam to pin in tran pui da kan ngai to Ini se lo dari ya mana di gorang ini kemudian. za vai te to min tran pui se tu rin in tran pui na kan dil ale Nyarap kali api sanap tu in gorang ini lagi in nyarap kena. pathian zara kan bial sum pathian ni minong pui ma rong bol na thatak kan dei thei ka bai se ni Istirahat dia ke, istirahat gorang ke, tunjukkan nanti semuanya doa siwa kami lagi lagi asing doanya. voi này mun bu tok se ngai lo ka ba in lo thu ka se ye Jadi nanti jerakan senapku lagi hidup deh insya Allah kena. kan zai pol te kha an zai thiam ka ti hek ba ya Artinya circle adi bos kesini tidak. jar khan mission field da zo an thiam ver ka ring al Tasnya di sini dan harkan isal pilih untuk koi moi sini ku badai kana mete. nang ni po in zai thiam ba pathian fa kan hom ka ti he ni Anak piao isal serah sini jadi moi ku badai kana. to ber a zo pathian thu kan chiar ge Mencari do kado de isal kakai rawa. sa som ti na sang sari Sini ku bis an sarkali. mi zo ren ka chiar mai ha le a har sabai te ya ni jo Apakah bahasa de rawa? sa som ti na sang sari pathian thu kan chiar ge chen ka din to lai lir te an ringa chen ka din sapor te an ring ke ni ro chuan lalpa kan pathian ning chu kan lam zo kang pathian ni thu mal som ko se Amin. alo ben Kami
मंदिर सिरिंग दो चितान रहे सरहाव Dito aburin bawa paso kui ay lagi monoton patong suren mahasoy pun benawaya. Ya. Daya Abdul Tepere Abundale pun manjah sarhawe jalan kana. Punya mak daya do ale katipun pacos sakit jitang re bin munci akos sambil dia. Noi prabutihi ale katipun pacos sakit lagi lete. Reverend PC lausiat puya kawaliya. Noi prabu amak dari nas sunotile jimai di kana. Prabu nuar sakit harapuru lagi te. Ar amak mahima hiu lagi te. Jauh gi prabu noi sasungeten tahena. Zaman prabu Nui hotete katipun pacos sakit sekon ekin amak mahima hiutam. Una saute bang prabu noi ale Jharkhand mission fil harapuru lagi. Prabu nui ale pastor Reverend Bisa lausiat puya tebitin namuna men KTM harapuru ya. Sare semua jauh gi nui ar ale sasungeten tahen men. Yesus masih hidup tele koi kita. Kalau kam ikan selok kedua, Midbar kata Indaya. Bagian bagian kan tayo satu fekin yang kim raw sina. Nai isar wado abu sanap ko lagi jatuh jika dari isar kenai. Rambol tu chatakta mai bagian ini betrina. Nai sewa kami ko di moj isar bacau kate maka bunak. Itu nako pastor chatang mai bagian ini kan biar tan chatur ni non beri. Tihido doai abu telane doa kadikun sakil niat jatuh lagi te isar wado moj pastor dan ko bunak. Mana tu rambol na hi mani cepat hotai ani lawa. Mengkan siwa kami doai iskar do baik kami dari Hau in buiton kan mamo bekani. jatuh orang ke goda kepada selet jatuh orang ke as bunda hoya kami lagi te. Cuman he buina kan pastor ohi rambol na konga. Biar mi te ko shan mi ten in chan pui in tho pui ka pui mo dona. Ada ia tiga abu rene nyawa pastor abu mandiren ku masai ku jatuh ku mid bonte kami goda ai lagi bon kurum dia. Hey trong te an lakian lawa. Nawai nawagiai bahasa ko adi muskil yang lagi te. Trong sirna konga te ko nasa pagin in chan pui anga. Ar bahasa jit ai jit goda ai lagi tha bon kurum dia. In bepor boranga. Jangan kita lihat saat pun gan marawa kita bahasa te. Yang cuan ani pon harang sir koi dona ni. Ar bukan ikat te adiu sirai jit tabona mente as bunda ya. Yang cuan kong eng kimak chataka hopui turin wei angkan som. Sanam waktu sanam hari ni kami goda lagi bon kurum dia. Lobe. Adi serau. Abu Girja bun mucap dia. Isor sarhau sering nomor 144 bun siringa sering mucap kate Garbinda Sakir Pastor Reverend Robert Alcian Biarang Bordan Teye mucap tabun 144 zat somni rekolina.
Nito poin Prabu Yesus Masiya daya dan asirmare mina Iswar Baba adulara ar sanatiuria helmen do ate joto ko tulimni khon jeju khadi tahe kan tahe ma amen.